Ko te wero whātekau haora o World Vision, tētahi kaupapa ā-ao, ka kohi pūtea hei tuku wai Māori mā ki ngā wāhi pūhara i te ao. I Aotearoa nei, ko Hemi Pinfold Whanga tērā. He tai o hi Māori te kaumawaru tau te pakeke, e tautoko ana i te kaupapa me te whāinga kia reo Māori ana he tāna kai i ngā haora e whātekau. Ka rea Hemi Pinfold Whanga i te matatau ki te reo Māori. Nā reira, hei tautoko i te wero World Vision e whātekau haora te roa, ko te reo Māori ana he tāna kai. Though it's only 40 hours, the goal is to be able to kōrero Māori every day, where it's the norm in society. Can do something about it. E warurau ngā tamariki ka mate ia te rā nā te pānga ki ngā waipokea. Ko tā te wero e whātekau haora te roa, he kohi pūtea hei whakarato wai Māori mā ki ngā wāhi pōhara i te ao. I tērā tau i haere a Hemi ki Malawi i Awhirika, ā i te ki te pū i ngā taumahatanga ki te iwi i reira. I met this 9-year-old girl named Madalitso, and she has to walk long distances each day to grab this dirty water. And you know, from a te ao Māori perspective, we think about the mauri of the water, not just water to drink, but the mauri of the water. And for Madalitso, with there being that mauri being very limited, it means she can't attend school, she's sick all the time. Atu i te kohi pūtea, koe nei te tīmatanga o tāna ake whāinga kia mātau a ia ki te reo. E hea ana au i tētahi moka, he mea nui. Tūhoi and my hapu, ngai te reo, to be able to just have those conversations in te reo Māori and without that feeling of being whakamā. Hei te kaumā ono o tēnei marama, timata ai te weronga whātekau haora a World Vision. Mā ngā kohi ngā pūtea e whakatūpūtuku wai mā ki ngā whenua whakarairai. Michael Cugley, Te Ao Marama.